sana mutegeri wa Meru TV ketheko ringi ngethi cherukiri gicukitu kia bithatu kia mubango ya turinge mikilugite ndege kumia kinyuma ya thaa ithatu cherukiri akumba kwithira chikiro amarika ningo kurite ngichokera tugachokera na mutongeria wa Thuki Mbithi kenda twariri mantu kathumba yare yatwege batwi Thuki Mbithi siasa no kajete na mbere na kumba kwithira chiki wa Tamwanki au nthigurune yetu ya Kenya na kinya muno kaunti-ini yetu ya Meru kaita ayuthi boneka bakiumba abakiririra muno atongere na kaiteneka siasa iria itaretumigiri kinya gutwika ayuthi ni ikabakumba kwithira abaitumirwa buthuku ruterene rwa siasa wa trimatri ayuthi ibaraba kubangwa akenda beta kuruma na michemanio ne beta kuambu michemanio ne baita kurwa na michemanio ne ayuthi no babara bakabangwa kidogo wanengero tubecha tunini chiringi 50 chiringi gana akenda aita kwangarata ne michemanio ya siasa ne tumia siasa abomba kwithira bakiukiria ayuthi na njira ikariu ni ayuthi ngwe batia kuruta abatina chokana ne ayuthi bendere mbecha bari akwenda uturo boto na muyuthi au mutambo neni mutungiria wa yuthi au kaunti ya Meru na kinya ne former president kana nwe wari president wa tene skurune ya Kirwa TTI ajekene ya Ian Mureithi aigwa mitambo ne tuthiatire ki mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya ututhiatire okulukira Signet na Pang Meru TV utwandikira message kiri 0748918901 witwira ututhiatirite wintere iri kumwate ogeni atukethie akenda tutunambere na kubakurira tukiaraniria Nkuruki. Karibu sana Nchamba. Thank you very much Madam Muthoni. Kethie mutegeri wa Meru TV mwirire yaku ki muturoko na itira wera mbere ombe kwithira gikumenya Nkuruki. Thank you Ibwega Muthoni no tubongwa ogeni aru ari marite na kompeta wa engineer Mureithi the former president Kirwa Technical Training Institute and mutongeria wa Thuki Mbithi kaunti-ini yetu ya Meru ankuwata muthikiria wa Meru TV kuma Thuchi Mwankanto Nyeri ugeni issue yetu ya kwariria puratumbikia kwa empower Thuki Mbithi ikienda yumba wita na mbere bwega ayumba kwithira gitethia ndeni ya maisha haya nende ya bravo kumenya twithire twina changamoto muno ki young generation na igeto mitua mwite batu tu viongozi wa vijana tukwenda kumara ikienda tumba kwithira tuiba encourage na tuiba bravo mbikia kuria bubweka kenda bomba kwithira betu tuka kwa hivyo athikiria betu ba Meru TV nkubakethia bonde na araba tuthikirite na nkuba watogeni kesho yetu tumbe kwaraniria ikienda tumba kwithira kithikanira bubweka. Okay, nibwega sana engineer Ian nende we muyuthi na apart from kwithira we muyuthi we mutongeria wa yuthi no turekere kya inspire maybe agutwika mutongeria wa yuthi na kumirana na mbere na kaita kwenda kumba kwithira kyarire mantu jege youth empowerment. Yes. Bila biambikire musukumo ya kwithira kiriana na vijana kintu kya mbere Muthoni vijana ibethira bana challenge muno. Sure. No kya kwa ilia nyanthiguru ya thai antu bana kibo kwithira betumirika na njira mbi muno. Hivyo uni ndi muntu mwana kena muntu ena vision ndirona ibwega mbe kwithira kibe encourage na bomba kwithira bagitethia maisha ni haya nende no ntu thai ana bana ke iba kwenda kwawa advice no ntu bakwithira nthiguru ni umbite kwithira na mantu ya maingi na tukarea over encourage bro mbike kuria kwithira na challenge inene kwa hivyo igeto mindera inspired na aso mno ndaitre secondary school ndi wita mwathani antu ndamba kwithira nki chalo ndi mutongeria wa Rito na secondary ndamba kwithira ndina morali muno yo kwithira ndi ki ana banduki yetu kumba kwithira nkibatongeria bwega na ndanda abatongereria ndirona ndina musukumo yo kwithira ndina bo ukwe muno kenda bombo ben karinji bro bombikia kuria maishene na bro bombikia bitegemea bongo kire muyuthi uratutegete na kire Thuki Mbithi uratuthiatirite mimbi baraba baingi baige kuritwa youth empowerment akwina mtu athwana cia youth empowerment ikwe wa mbecha thirikari mtu akathwana youth empowerment ikwe wakanya thirikari iwita kurutira thirikari ngui lakini beyond kumba kwithira tukitetherio kwe wa mbecha thirikari beyond kwithira tukiwa twanya tutongire thirikari ne youth empowerment kulingana na wewe kugate youth empowerment kulingana na uni number 1 muyuthi no aichitegemea wengwa for example baraba tomete technical courses no
wichi empower wewe wengwa ukia kwithira kwi course wa uthomerete waita uka urugura ngui ukomba kwithira uki create employment for another person au wengwa ni wichi empower wengwa. Number 2, empowerment ingi ira ikuringanishwa na youth ni muntu urinya wengwa nwe aitumite ati kwenda kwithira ari utheri. For example, amba kwithinya na bikibiki yeke amba kwithinya na prompts yeke mu youth ura airitanirie kurita kinya ngugi kinya andi kinya driver. Kwa hivyo kinya bau na bono bara ombite kwithinya bo baichumitie na wichukiria na antu yabo ibo tukwenda muno kubekira inya na kinya tukiromba thirikari yombe kwithira baikira inya nikenda bomba gwita kuraya na so muno thirikari niyo itemenya wikira mu youth ari umwe wenka inya nonga pakairinganira pakomba kwithira baina gikundi na pakakiregister na kwa social services kienda bomba kwithira bakiona benefit ya thirikari tira thirikari yomba kwithira ikiaya na uteithio. Ayuthi na muno ina wa society no tu challenges maybe ira youth bomba kwithira be kulukira no turemano gutrima ayuthi kaita konde beri bakiwa serikali saidia hatuna kazi serikali tutafutieni kazi kuna challenges ira youth abomba kwithira be kulukira no tuwe mu youth I know no mwanka withire wina yele kana ithatira bukulukira youth ibo kulukira challenge nyingwe muno imwe mbere no tu kwithira kutina employment na baba ingi bankuma ki ndawa cha kulevya ile ukaithira ayuthi kinya bo ibombera kwithira baki ona changamoto cia itarenya campaign chikwea ukaithira baba ingi baraba gutumirika inyanjira itebugia kwa ila maiya yakinya kuthukange michemanio yakinya kwithira ibo bakwirwo inya baite ba kaugire kinya opponent ba muntu ronge ombike kwithira inya bakiro yanwe through kisiasa. Kwa hivyo hizo challenge ira chomba kwitha chi ki affect youth muno na kinya baba ingi na baba kaithira bakiandima inya kunengero intobia baba bo muno na achiari bao mwe mucheri akatha aterende kukunengera no ndo simply omba kwithira mwana ura enyume kunwe aichukuru. Kwa hivyo ndi muchiari ura na inya kamunda muchiari ura na kinya mayani yawe muchiari na inya kawa akona ke kunengera kintu kyawe akiu ina range parabangi ba school na baba kaita ate baka affected. Kwa hivyo ende iwicho challenge ri komba kwithira chiki muno ikinyile youth through maisha ya thai lakini china njira nyingi muno cha kwa overcome na muntu akamba kwithira kia successful urake I willing thai turi etwe siasa no kachitite na mbere na komba kwithira chiki watamu na no tri ma siasa baitumira muno ayuthi indira bakwenda gwita kuthakalile muchemanio yo mtu fulani ayuthi obatu ni batu tukeya twewe tringi 50 twewe gana tururo tuchobikire baraba kunda nchobi utrime itwetire tuthangalene ne muchemanio oyo wa siasa na kinyende ira kwenda mtu aita for example kinyo gya kuthiatero kona michibi ira yona na kyantu baraba bauranite ono ayuthi bo bari aba bageta bakaurana. Why do you think anasiasa ibomba kwithira betumira youth kugwithe mantu ya mathuku ika bati tutakia mantu ya meya ekana kabakira ukiba kona biaso? You see youth bituma batumirika na njira kinye eu muno kama baingi nabo bakwenda wichethia so desperate bakare yangu gibongwa na turikite kuga omwambiririo ngugi tekache omuno lakini ki muntu rerende kuichurira ngugi na muntu ura aitumite wengwa airende kuitethia maisha yawe muntu no atetheke akienda as long as ngorweke ina wendi wa gutethuka. Kwa hivyo rawo na bakia wambeche ira kabari very accessible no umbe wa access haraka so menya it is very hard kwita kuria mukuru ainguine chiawe mantu ne yawe ya ngugicha family yake ai mantu ne ya kwenda kumenya ni atia ana bakatethuka bara ba school. So hivyo tira mwana siasa etautumira muntu munene na nyewe ngo muntu munene nwe menya aina akiri yo muonia kwina future ya ruyu no ntu na kuona mwana nya munini no amweterete. So youth kaba betara very accessible iye tumbatumira na njira embe na thai itubaira bakenda gutumira bubui ibaithire bairende kuichi kampenira kuona position nya kithirikari na bairi tandirie ikienda bomba kwithira baetethuka. Okay, tukiarire mantu je kithirikari, do you think kumakire national level
county level na kinya mimbikiri our constituencies ayuthi bo bakuthira bakithikirwa akikaita kara kukwenda kumikwa in decisions kwina mantu ya kwenda kubwitha mimbiki thiguru ya Kenya county yetu ya Meru kwina mantu maugaruru kuthirikari ikwenda kubwitha. Do you think batu tukari ya youth tumba kuthira tugi kwa methene kenda kinya twi atumba kuthira tukiruta maoni yetu? Au ikuringana na kiongozi ura watalite na for example in Meru County kanko example na nara unumite county in cheririe ya Meru aswa ndiye mukari wa Tigania East constituency mheshimiwa wetu mpuru wa buri na umba kwithira kia youth kanya ka kwithira bai mustari ni yombere communicate nabo na bai share inene muno ndene ya ofisira yawe na nara na iria nabo kwa hivyo ukia kwithira MPs kangi iba follow ya bura mheshimiwa mpuru wa bwithakia at least youth bomba kwithira baitetuka na njira yote the youth for example no ukaithira wina kintu ya technical institute in your sub county nyumba kwithira nya create employment nyumba kwithira create na baranya kanya ka kuthoma na kinya nafasi ya kurianira na antu bangi ba ndiguru yetu ba part ya Kenya mwanya bomba kwithira ba interact na uni withira nya kithira mundu nya akomba kwithira akebela kura mundu wa mwira yo aita kura nya outside na au kugaitha kwini nya growth ya community yetu ya another level. Yes. Endere tuga tongere baruyu ni akana youth ni batongere baruyu iya karuiro youth rutikinya I don't know imbiyongo bitha bigita na mbere na tutua mutongeri ruyu youth kunene no mwanka kiroinya na empower lakini watrima ruyu rambu youth akwena mutambire ni fact ruyu rambu youth rutukinya. Is it true no twende watrima ituku wa youth baruyu lakini kinya tongere baratu kuthura na bara bakuyo tromba ite bibia siasa no antu baro tukona ukaile ki company kwa chianguge kinya baratu kuona bakiruta nguko babengi muno ne antu wakuru tukachikithira ruyu rambu youth karutikinya kana karabakinyari. Ruyu rambu youth irukinya ki muntura aichiaririti na muntura hairinde menya okay akwithira wonu withira utumirikana njirembe yo tuika wonu aremere nara ki njobira chibango unfortunately utiro ruyu rokuru akinya ukaithira wonu arere kurita ngugi ukaithira wonu aithira ubwithia kosi kuaremeranja ukaithira we no aithire wina advantage nya kwithira okubwithia mechanic okubwithia plumbing okubwithia building okubwithia kinya mass media ya yenu ukakwithira no arire muchienderu ari wokithira kimenyekana so no mwanga muntu aithikaniri bira othithia mwathani wa bitharime umba kwithira ugita kuraya kwa hivyo ya kurea utibo to awita no karuyiro guru kare okinya tu lakini wenda na wa wirirwa kintu kira kindene gu wakinya ara wirigirite ukinya igo antu bethera bagitikia na bakona yaka antu bara imbere yetu bara batikumba kuthira betu watandera turendu kimbithi batitu watanjera batukinyangara kana baurara kiroto kietu ndi watrima anwithirite membi kinya ukirutanire ngwina mheshimiwa fulani ndiraibo wendo ukwenda kuita step aya yakambirio kura yakambirio we ukwiranga mantu yo kunyurure kenda wibu apana you are less of a person. Bareo, some of them bareo, para bati matunda inyake community. Lakini tutakwenda kumention yantu no tutakwenda kudiscuss anybody. Lakini kuiboba baingi muno bai matunda ya meya ndani ya community chetu. Na kinya muntu yauni kona kinyete ya kanda watu wenjara. Tambo kinya kinyete. Na inkie tumirware nte kwenda kuria nyumba. Nte kwenda kuria muchi. Nkuya antu ya hapo mbetete. Nkamba kwitha nkibariria kenda ungi na ungi nuora ate kumenya bila bikuendelea aomba kumenya na aomba kwithira aikinya nyawe aratu kinyete batu. Na nende iye tumitukwira antu ba encourage ana ba etu babaire future yetu injarene chetu twingwa lakini tukia kwenda kuthikira devices tukomba gwita kuraya
Yes. Okay, aneboga sana ukiakwa ile mwaka muthiru jwa 2024 ikuretherete kwina maandamano ya Gen Z na yuthi baciumire na mbenene na bomba kwithira bakiwa kira kiongo bakwenda kiumba kwithira kibuthika amembinya kiri utungeria na raba kwenda guchinjwa lakini a few months down the line awatrima ayuthi bakirire batikwaria batikuwa kira bakwenda wako tu ndiramenya akithira tulipata Kenya tulikuwa tunataka kana katwaire comfortable na utongire burabu kuno ntunyoke akuthiatira nende anu kuona ate ayuthi bengi bochumire mimbi akinyaki kuromba itibi bya utongire no ntunjire moyo chikire inya ni kunjituma kujiamini atu naombe kwithira ukiomba ayuthi baba ingi kinya yarira kwambira kwithira kwina mantu yau ya maandamano raya yarikuo rira yakinyire mwisho na kinya tukuromba Murungu muno tumwira nthiguru yetu nithire na amani yuthi no tuge ibombere kwithira bakiumba kuthikirwo mantu neyo yara maingi ki yara benda for example ibalalamikaira mantu ya mbeche universities na ibalalamikaira nya mantu ya mbeche cia kwithira competition ita skuru pura yomba kwithira kita na mantu ya maya yau thirikari ni ombera kwithira ikia ingia kwa hivyo kiako ni nombue kiuige ntu kimwe kira kiatumire kinya pressure ya omba kwithira ikinena ma number 2 muntu ura nyawe ari na agenda ya kwithira na ari na vision ya kuromba gite na ombere kuthwani arona igitarira akuga iria kwenda itikinyi arona igita ya kinya mwaka yura twitite kwa hivyo ndi nyawe mind twanione yawe abangite 2027 agarwa maitene which it is true itu ko encourage young generation omba kwithira baki yaki utongeria ikienda bomba kwithira kinyabo ciayo itikurira kithirikari yes etuke kuya kirutererwa kithomo engineer nugutiero nukaile kona kwina so many challenges chirumirite rutera kithomo no tukinga thiti ni nyeru ari kuona na kia ikuari toiba ingi ayuthi kithomba bakwenda kuthoma lakini mbechiri kunengana thirikari no kachiweta na mbere na kumba kwithira chikini yakwa na aciari ibakulalamika bakiwa murugo yukuritwa yabukumba kwithira bakithomithiana watrima nende kwina muyuthi akwenda kuthoma akwina muyuthi akwenda kuendelea mbere na kithomo kiawe lakini ailia mantu ya muthirungirite atikomba kwithira kinyala kiroto kiawe kiongwa akira kwenda kumba kwithira aikinyanila thirikari bati kwithira gitethia atakenda at least utira muyuthi urakwenda kinyala kiroto kiawe mbikyo twika engineer yawe akyo twika ndaitari kyo twika mandikyo ndeto igikomba kwithira gikinyila ukulukira mimbi bati kwinyilwa akora bakomba kwithira bakinyilwa na inya muyuthi kenda amba kwithira vision yake ikinyanila twambiririe kuona mwanga muntu ichitume wengwa number 1 we brekinyo kithwanye kuita skuru withire no ambite kwithira kwika muthithu fulani uchikirite kenda waita nara kinyampara ita kuri waita thirikari competition na muciari nwa kurira nyumba na withire kwigintu waithiete kia guchiurira ngu na withire kinyano waithite kintu kia gusupporti ki muthire yo kuyo cukuru na obura tukuingia na bono ugu tukaendelea ku requesting the government yomba kwithira iki to support ikienda tumba kwithira tugita kuraya na totemea kwithira tukiwa itukwenda kintu ki whereas orende utiraita no menya utime ombera thaiwi lalamika we muchi ombera thirikari ndiremeto ni ukurira no nonto otakinya no wetari utona okay yes nonto baraba ino itukoni ba kuendelea na baraba kuendelea ba kurikio na wende uriwo ndiremeto we muchi utira bwithia step forward utabwithia step forward weta no kwa hivyo ndinga tukamenya we no remeri okay yes anabaga sana kithomo ya chijire turambirire kithomo kia CBE CBC arara tukwita na mantu ya pratiko sana ni ati education ikomba kwithira ikithuranira muyuthi oruyu nonto atire wetrima thaine ndi school nyana bani niba kurutana mantu jegi urui mwana na rutaniro wetu mantu tu practical hapa na pale watrima kinya mbere yari iki school at least aina to skills twawe atrombe tukwithira kiwatira kithomone awende ni omantu yetite kwirita yongwa for example muntu urakuthoma thai muchiari na mwana thai mwana akaomba kwa na chan
talent yeke ira yongwa aina nyo yongwa na ukiakwithira we witanwa realize mwarimu realize mwana huu aina talent yakwa MC kana ina talent yakwa guitarist kana ina talent yakwa kinya journalist no kumenya kithomo giki CBC kikaomba kwithira kiki mu introduce kibira biongwa akwenda kuthomera inali kwa hivyo mtu akaithira a very prominent person na ina idea ya gintu kiu nontu na kiambiririe mapema wendo kia kwithira no athomere ruari mandu ya journalism inali ruari ukithira wena experience kurugiera wena ni othai yes tuchokia thirika kaunti ni yetu ya Meru kidogo tu and ukuna yaka atukwewa enough support batu tura youth kenda utira at least ni wanu yo thiathi tukomba kuthira tuikuria twetu mantu ya county ntikwenda kwariria mantu ya county muno nontu igitara cia siri kinyite ara kinya tukaraniria na tukamenya nara tugetira ki baraba ututhikira ntikwenda kuwa baba ikuiba kuthikani iba ututhikira kana batu ututhikira batwi turiwa igitara ya kinya tukaraniria tukamenya ara tugaita lakini for now itwe kanya baraba iku tuone baraba kuthithia igitara ya kinya tubori biuria batu tu youth tubaire share yetu ya youth itherere almost 30% tubori iku ndi yau atoyaya kanya kidogo okay Mary rari meka yau turayombe chanyota turera wanu of empowering youth mbecha ira ichatetheria youth kana tu yari njire imwe ya mimbi ya kukam the tension ya siasa kana muthura siasa yari kukaiteneka ukiria youth mbecha ira kiako ni kibana interact abo baba ingi ndonire batatukire no ntunde na another friend of mine ambiriri biashara yawe na kai biashara une pikete muno ndina another gentleman nyawe muchore kwa itre arora machine cha kwithiriria na gai naomba kwithira kituma ndirisha naomba kwithira kituma kinya mirango no ntuna bwithite course ya mechanic na gai muntu wako na gintu ukulukira ki mbechira lakini ni ura kuna bako teche kentandika okay amba kwithira kwe winya chyo era ita tumbira na mantu ne atebuira ara chikire mantu ne yamai anende no kadharia kuwa mbechira itamotetheria lakini bile byari bya maana muno ikintu kirothanwa omba kwithira wikithipithia ngugi ikienda omba kwithira ukiona something kumania nakyo ya uwikaira inya maisha ne ya tuendelete technology ni change ya orant kuiwita thaima tujonjere create technology nembi mitandao na yokinyaniria nao watrima mitandao yo kinyaniria na niyo iyaka inwanu yo thiatha yite kuthukia youth na kwenda bangi bakomba kuthira bakigunika akumania na mitandao yo kinyaniria I don't know your take on social media abraidre take change ya na kabubandika nene sana majority benefit lakini baba ingi na baba bate benefit no ntu kwe wenu are ara na kanya ka kwethia ku create to cartoons to guthuka nginya tongeria baraba iku kwe bangi baina kanya ka kwethia ku mitumira nya kurumana of which it is very wrong na iye to mione nya thirikari ya kulukiria sheria ekuwa muntu ra karumana through social media na bati kwithira akithitangwa na cyber crime na I totally agree with that ndo tibati kuruma muntu ki social media mweshi mara yawe waringa aweta ngakuma ke Facebook page ira yeku mandamuthoni ngawa attack ngambiria kukuruma gwo utithira wena kuwirwa nkoroneku na iye tumitu kwa encourage our youth kinyabo batumirika na njira mbi ya komba kwithira bakitumira social media na njira mbi na social media katuinye ibwega ki kwithira kwi muntura andivazire athwani ri ria ku pass message very easily yes akiri community menya no mwanka tutetanirie thire tukware thirikari community families kenda utire mimbi ya youth ibakomba kwithira bakia empowered in the community babati ku play which role akenda utira at least mu youth na komba kwithira agikiro inya in the community youth ibabati ku play role mantu ne yamengi muno number 1 rira kwithira kwina kinya like
ceremonies kwina inya bia tondene area shetu youth betu bati kwithira baki encourage bakaithira inya bakichalo ki committee kinya bo bakayana mathuganio pachoka bakaithira kinya bayinkilindwa ki kubangania progress cha bura mikakati ya kubanga biatho bia weteranya tongeria kubanga inya program cha aritwa kubanga inya program inya cha durasio arusi na kinya aswa muno pakamba kwithira bakencourage kinya kwithira baraba ina wisdom ya kwithira mwathana batetheje bana kithomo haungu mukinya ki board of management cha school nyabo bakayana ideas jo na riu community chetu igaukira na something else kiriana barana babo nyabo bagwithetie courses jo ituko encourage ashari betu bara bendene community bomba kwithira baye kirinya na njira ya bangui for example muntu akagwithira imugundi within the area no tumbe kinyomwa ngui akarita ngui na arita ngui ira ya advertise to another person mtorongi nwa akaomba kinya kwithira ki muriko kinaisi na ngui yes lakini watrima aike kweya no ngui no kwithira ngui ichi kwa advertise lakini akurika no mtu no mwankethire na working experience maybe ya 5 years 10 years watrima muyuthie na maratasi yawe na athomete all the qualifications aina cio lakini qualification yemwe ire kura ni kwithira aina experience ino ntunurire menya ukiakwithira no athomere wathoma a certain course waito oria muchi lakini bo chwa na bagaachia probati kubwithia obati kuria somebody ura airline ne mantu yaku wa mwita bukaraniria na njire kuinia wa muromba inya withire we support staff oro wa mura wo mutetheria kana inya we volunteer no kumenya muntu ura ukia volunteer within 2 to 3 days inya wa kona muntu munene na muntu akwenda something to cater for his need unfortunately muntu ura inya we akaomba kwithira akikwira kumuchoro kwa tutana ile nguyu antu fulani no mbumbe omwita nkamwira neye akwe kanafasi kaku kwa hivyo iye tumtobe encourage ukakira na ukaitha kione gigaku na ukiagona muntu akwenda kuchetha na vision yeku wewe pita na yeye ukate ukutakia mazuri okay siasa ene no nete ntukimbithi muna muno kiri siasa itu kuringana ndi 2027 bachumirithe baingi muno abakienda iti bia utongeria is it a new dawn for youth I encourage that onko encourage you no twende ewinjire yamwe akona ni ba kumenya right cho na I agree with them iba bati kumira na inyanga government ikamenya bariona ya bari organize no ndru ari tuka akolo to ko rudhiria the number of the youth para by registered voters in Kenya there are so many actually igoro cho iyo kwamba kuingwa ki registration ya mass voter registration Kenya mzima so in the next few days tukomba kwenda tukimenyende toto ya vote ile chombe tekwenda register ndene ya Kenya yetu na au okia koira arau wa constituency kinyera umete akwira the number of the vote of young generation ikaetrere nyingi muno na i bibio ngoto kwa advice view yes okay atukirekeria antira menyekithira at a personal level akwina mtoro tweki akisistande watwira nukuona mtu fulani engineer Ian undambiria ndaitia na mtu fulani at least ayuthire mwe itoenda encouragement muno na watu membe kinya barato kwa ile batu encourage they are discouraging us tikitra wina kisistande kisi ziewichi dachirio muno no derinya muntu na etra bwithia course na etrinya aidra kwekintu athomera lakini ndi kwa aidra kuna challenge ya muntu ra pakaitana kinwe kenda itate amukinyithia level ira akinyite kana rimwe ukaithira kinya muntu mwinya wako watu ikirundu kia ngoa
akaithira na kona yaka uyite kumotisha Okay. of which bibi therabirio lakini tu atiri Madam Muthoni mwathani mangu wichinjara chaku uoka wichitikia na ukambelieve you can make it. Unfortunately mbibi yakwa bia upinga utairitanĩria utaita ukaranĩria na muntu ura aina ume bwa gintu kira uthomerete utauria gintu kira kiumbe gigutethia na ukomba gwithira witetuka as long as mbere uiciarĩrĩte ngoro yaku na muno urombete mwathani nontu Murungu no yurakia mairĩrĩria ngoro cietu ngakua ni ukuti some people bara bombete gwithira bai baraka kiri antu betu kana bai kitharimo kiri young generation bari antu baingi muno. For example kuna muchore kwa wa Dr. Ben aithera director of Revision Academy andikite youth more than 20 kichukuru weke na iwinjire mwe ya ukiria ana betu babaithi na ruari ana baraba kurira ukulukira bwana director u kiba baingi muno na tukaua ibwa gainya kiriwe ai mukari wa Muthara ai mukari wa Tigani East kwithira na watete antu njara baba anake bagaukira tukiagwitha twina antu bangi baingi muno ya bau no batethi nthiguru yetu igata kuraya muno lakini na bako bomo baitara baina ngoa bakaitara batikwenda antu baukira na iye tumina bara baina ngoa tutikwenda witaniria nabo. Yes. Okay. Tuchoke tiganie East. Ayuthi batiania East ya you included ibu ku empower kuina skulu cha kwana cha kuthomera na umimbi mantu ja utea we generally tigania East ayuthi inaburi ayuthi betu batigania East ndeba encourage bomba kwithira baki join ikundi ibe office ni aramurire kwa social services pombe kuregister ikundi bio register ikundi na bobongwa pakiaso kidogo kipomba kwithira baina self help group na toma ke self help group no chichi akoroinya chie CBO na chirikia kwa CBO ichi ira kinyare ya thirikari yumba kwithira ikia na mbecha no tukwembecha na wamuno ni national government ingi chita wo Uwezo Fund kuminyara baka bane kundikira bakaomba kwithira bakiawa those Uwezo Fund money na chikomba batepia kwa hivyo bati twi vijana ba Tigania East ingu itu ichumirie tumbe kwithira tukiregister ikundi na twithira tuna ngotaniro na tukenda utumiro na njira mbi na tukenda utumiro ni antu bara bakwenda itebia siasa kutumirika kwithira ngui yetu ni akuthukanga kimichemanio kwithira ngui yetu ni kuria tukiruya na tongoria bara bari itene inkuba ya encourage bomba kwithira bakiritaniria kuthwanya na ate batethuka for the future ira imbere yetu na muno twina technical training college ire rurirwo ni Mheshimiwa Mburu na Tereche Mikinduri ichukuru yetu ine muno tukia kuira ana betu baba ende bara batathoma course ibete no bakaomba kuthomera courses ire cia batethia bomba kwitha baituthuka muno na unmeende product wa technical college kwa hivyo ikietumiona nkimithetera muno na still winara ukiagwithira kwika muthithu kaku waithite waita mea ukarugura nya biashara no kana waithira uwo witainya wina wisdom inya ya either kwenja kana guchuka kana kinya wina wisdom ya a certain cause in your mind nukumenya no wita na arenyo ukithoma ukaithira nya kwika biashara ugwithiti ukiakuya our neighboring constituency ya itawa Tigania West ina chukuru ya Karumo ira inya ina arto baingi muno na ira inya arto bara bathoma ku baithira baki ka nya biashara within the area na we really recommend them to do that kwa hivyo rira ba kwenda muno tethuka aswa muno youth ba constituency rambu meta uni Tigania East pamba tethuka muno. Number 3 kwina kinya chukuru yite area ya Muthara KMTC Ntamicho ira wa kwa Mheshimiwa Mburu ta ile almost kurikia chukuru nene muno na baki akwenda baka take advantage of it no ibatebie kwa hivyo
ana betu abanake betre bairende kuitikiria kutethwa ni viongozi betu na kinya bona bo baithira baichiariritie ati bakwenda utethuka. Okay. Ikwethera kwena grant chithera chikenenkanirwa chia kukire ntukimbithi na kithera kwichi chumba kwethera chikenenkanirwa ate. Grant ine kanero chintu kimbithi. For example, iye bunda rikio kwira ikwari na mbeche cia nyota program ira tukugera. Heire ndi bara banengero menya no kumenya nyekitha batanengero baingi ibabati kwithira thai tukiwa about 70 to 80%. Ibombete kwithira bakithithia biashara. Bau baiteitia to another level. Yes. Tuya ke second round para bangi nabo bakaithira nabo baki request nabo bakona okonende na mbera no kaibete kire ndiuzi alafu para bangi nabo baitere ki kubuithia courses okona nabo inyabo baumba witha bagiteitia to another level. Alafu para bangi nabo baitere take advantage of those nearing big institutions. Nabo bakaika biashara nabo within the area. Alafu antu para betu nabo bante guru yetu ya Kenya nabo baigire kurthomera chukuru ni ichi chi around our area. No kumenya nabo inyabo bakomba kwithira baki interact nabo na baki withia business nabo ona antu para betu bakomba kwithira bayokira ende icho mind tukwenda twithira twina chio ikenda tomba kwithira tuyokira Madam Muthoni. Okay. Anibaga sana atukirikia as a youth teachie your vision ukirikire chira undenda kinya kithira tio ni as a personal level atanoche na roche barane ya youth ndenda in maybe in 5 years to come, in 10 years to come, atwithira at some point ya youth iturekete manto yara ya kuga kutina ngwichi kuoneka Kenya tutigutumira buthu kunia siasa ikinya kaita katiri kinya mu siasa yabu nenkira mbeche yana atibweta kutangalera muchemanio fulani utegwetikire no you are very busy. No talasare kuinga ngweku, no talasare kuinga kinyosi yaku, no talasare kuinga saluni yeku. Maybe future kana a vision ya youth maybe in the next maybe 5 to 10 years. Ikambriria na mbeche yeu tonenkero chenyo ta program. Okay, agwitha no aitre wanjiri ya biashara ri iri ukenda gwestra kanyo we. Okay. Aya, ukakwithira youth ibwetre barura ikundi. Asimbiu. Kana self help group. Bechire chiweso fund chikwandi patation in national government buku apply buku ya buku access oni the director buku access oni the in charge county directors buku ya bakone kundi kio buku na vijana bawatanirite bonde ba ibande kina minute kina all the requirement kina certificate of registration. Unfortunately menye kundi kikaomba kwitha kikia rewarded na kia rewarded bechira bukomba kwitha buke chiana po chiana kinye kivya chiri in form of loan chiabu kiri in one way or the other chabu watu chichokia poti chichoki kinya sometimes chine interest ire iguru actually kwanza ya chiweso fund uti interest ire ire pochoka kia the way punenkero pochoka kia ora chiaka ringi china interest ya 10%. Kwa hivyo ite cost na hinya beche chamba kwitha chiukire vijana lakini bukawitha butina ngwataniro ri kachike achi kwende na uthiri makampene na undi kithakene so pake agwititaniria pake na njira kariu pakaomba kwitha bagiukira na uka target ya pora we contact question those big projects ira chumbete kwitha chiake to within our area wa eta wa ka biashara ka ku within that zone ukona uwe ukumba kwithira ugiukira ukagwitha kwi kithomo thomere kiaku kila kindene ku wakiritiria ngui ukona bora recognize one antu yapo we contact ngikuti bakiwa ibandikite antu yapo bandikite ne institutions yeyu so we muntu ari empty mind uti wakuria no kya gwithira we hind person uti wakuria uri uru akirira muntu wakwenda kuitia somewhere ari tutu gutumira kari yonkila tena kwenda kufuruga muchemanio wa munene fulani iria akura kya kunengera shiringi 50 shiringi yana owende watuika were chombo ya utumira watu lakini ukagwithira we busy we muntu akuthwania kubwithia onto buboya you will
continue to be a great person. Yes. Thank you. Nibaga sana engineer Ian ndenda waile kamera unenkera advice ki mayouth. Akwe na muyouth yagite wirigiro mtoko. Sure. Akwe na muyouth yetre school abu ilia certificate, diploma, aina degree kila kini achoite ngwe ate kuona. Na kaita kama nutrima na youth nutrima wifia itukira muno kwambiria ituoneka ate wene ndiba kauga ate bona uni na ndina degree yako nkendakia akabenji uni ndina certificate yako reba kauga ate bona nkithilunkakia antomoko ka emutindwa kwina muyuthi agite wirigiro yes na kwenda kumeka a step forward but again fear ndio mukuchia nyuma ya watasema nini indabithirwa rambe nturene ndachangira kuthoma what next so obwithirwa ndo kwaria utheri sipati kazi itugucokeria community nkatho no ntone yakubuthirie lakini nawe ri katogubuthiria wiyo karande muchi na wiya kuria anja muchi kuona engineer na ate okacho ngugi utikuona we ngokiria anja ngugite yo kuria okay yes wetire wabwethia mass media communication ya hiyo wogitete kakinde orire karama arenda turaturi waturire watobwethia civil engineering kakugurigira ukaria nturene uria na umwerene na uti wo kwailie hapana uria na ueria we mtu otheri lakini ukiagwiritaniria utaenda mbali ukiakulwa uwe ukaithira kuibio thomere na ukaithira inyo waso na muchi kidogo kidogo kuona something to start a capital to start a business I mean capital yo kukiria ukinyithia anto fulani menye uri ara no ku make friendship na antu no kumenya ndi wo kari ndi ara we mundu no yebo karaniria akuria imbinyo thomere wa watethuka ondari na muchoro kwa abuthitie HR human resource management na andiki ndukene beauty ekwendia into bibia decoration bibi urembo no kumenya ntukwimune yiro kinya o customers barabe yakura ba interact na nwe amuria au othomere tembi amuro ni buthiti chara amwira kwinombe nengugi ya chara eruare mwari u ni chara manager na arari ku beauty shop akithana na arire njamuchi atigita okay yes so ni kujituma na maombi zaidi wow wow au kujituma tunajituma lakini wa atrima kila tukuona tukinjituma ni kitu hakuna nyagite kwa ndoro wa mira na maromba muno kwa ndira kwina munjengo iwi nara nturene na uwo bwithiti mbero ndingende construction uyiteno waita wikumetio kiwa ondri engineer weta wethira engineer ora nwena experience ya miaka 20 na o mwira uri engineer bukaro no wati weta na humbleness wa mwira oni ngorombo mpango wi ukambiria ngugi na we mundu wa kawaida tukarianira akamenya nyawe no thomi so no kumearira atu itanya to another site no turimune the engineers bo wena nya site ile itatu utira nya utira ona bora ndira cha chambiri ukokira ona bora wititire kiwango kingi yes okay nibaga sana mutegeri wa Meru TV nibaga sana engineer Ian ndubako ya Kristo ndo chetu na kututethia kenda kumenya na kwarire muyuthi mantu jegi ayuthi uchiekira inya mitandao ni yetu ya ukinyaniria kona antu wamenja kule bakiwibathia atirite mubango wetu ejwa the wave betkiria anchwane mbone kithira nitapata wawili watatu akienda tumba kwithira tukirikire mubango wetu ywa the wave kwina okay akwina MC Tesh aliwa Youth Power Lilian Mwangangi aliwa niko live Jeff Kennedy aliwa niko Igembe South na angalia Meru TV niko hapa kwa hoteli. Thank you so much Lumwenda Lukinywa. I am watching Meru TV and I must say Ian is articulating the issues we ichongo ga professor
Ngukila rigitori experience nali well, your confidence, clarity and depth of knowledge are truly impressive. You are a knowledgeable and promising upcoming leader. Keep up the great work and continue inspiring many people. Meru TV is the only TV that inspires young leadership. Keep up Meru TV. Thank you so much. Kuna Florence Cheriaka, our youth leaders of today. Gloria Murige, are you following? Kuna Josie Muitari go following you senior. Keep winning. Na message nyingine bangi kathumba para bedrite batuthia trete kiri mubango yo turi ngeime etukiarire rwariro youth empowerment. By the way, a youth tubati ukinya that point ya no weterwe chiringi manata no cha musiasa ukauga hapana, I value my business. Okay, agwithira no erwe okay agwithira no ero ngiri 22 ya chana wachia Chenyota program. Waita wambirie biashara na ngiri 20. Wewe wambirie biashara na ngiri 20 ngiri ile ore ya nyumba. Ikaithira thai in the next 2 to 3 months. Ukaithira wina profit kinya ya ngiri 10. Nokuma jiginya ngiri 30. In the next 1 year, Murungu akaugiria nguira ya kinya kinya ngiri 50. Pande ukaithira wenda ngiri nyitha tukangiri ile. Alafu mtu akayawitira chiringi yana atuwita kwa ela maiya njirene lakini menyani baraba ingi ba uambe chire Chenyota the math was not mathing aringa masabu akona nyumba akaona stock akaria rent nini akauambe tendo boga tendri kata la masabu ya wita kuambiria Nairobi nizo ndo atenda kuambiria Nara kijijini kuambiria small business yeta yekura ina wa community tu na biashara chanto ingi muno chambiriri tinye che kioski lakini ruare ni uliselas lakini nende iyandi na hiyo nayo tukwe genuine na real antu banende ayuthi batu tukwenda kwambiria pale chini turenda ku flows ndaru na biashara ruare kwenda ruyu make profit ngiri 30 au ke mwaka yukithira I have my own car, my own apartment, my nini tutikwetekeria kwina humble starting out position tutekinya urwa hapana tutemeo bachite tukaira waginya ore no it is impossible slowly by slowly we take okay no tukinya para bonde baere prominent tutire baitire bagwa abambirige na wiru utansia pole chini kidogo uite to another level waambirie biashara na ngiri 50 kana ngiri 30 yete ngiri kana yete ngiri maana yele yiti o mwaka wa millionaire lakini yake we will okay yes. Thank you nibaka sana amutegeri wa Meru TV engineer Ian asante sana atukayarengete tambere na kwarire mantu jana ntu we mayuth jamani baba ingi baratumame biche tukiwa hakuna kazi ya kufanya ende yani aretwera unjitume tu ukinjituma tu hivi kidogo utorogogubu kedra bugichiche anyway eta nambere na ututhia tera una chakinya ithano kedra ngichokera kiri mubango jua turinge kidogo tukiinga munjandala inkwenda kwira thikiria betu ba Meru TV bwega no tupakwitha batu chete live na kibaira ino TV ra yombete kwithira watete antu njara muno bakamba kwitha baitete kuraya na nkibiria munjandala yoru arembu ibwaya na babu no tupa ku boost thank you na inku ibwaya sana na nya thikiria betu ba Meru TV kuma dochi mwankato nyire inku ibwaya na ngikethakia achore bakwa baile batatu bara nkienda obaira muganderia muno nkiambira kina muchoro kwa bwana kaka ngumukede sana kuma area cha Thuria ngukede director Ben na ngukebia kinya timu ya ofisi ya CDF ya Tigania East ile tonga ku Mr. Mwiri Kiranga manager na ngukebia kinya antu para bonde bombirite imbake virwa rino ntumbo bataja na marito magaya main ya direre ntumbo bataja na marito bonde imbake dia sana na nkibaira ibari batikirite Meru TV nyo TV ra yo to atambaru na nyo yo to tebia muno kumenya mambera inyiletie anabeto na tukomba kwetha tugita kuraya ntumba kuweta baba ingi na ntu kwa time bonde nkubake dia sana nkukede kinya senior chief wa Dhubuku location acting Bartolomeo Mwika baba kwa muno na mukuru muchoro kwa ngumukethia muno na bangi bonte barantomba kugweta no ntubo matha ngubakethia na ibwega muthoni no ntubo post. Thank you so much. Nibaka sana mutegeri wa Meru TV check na ithano ngachokera kiri mubango jwa The Wave.
Kangagwe uri mu Kenya Mochiacha na